Ngiyabonga Nkosi. Ubaba obekhuluma lana ukhuluma ngenkosi yePasika. Uthi Isaiah uma ekhuluma ngale nkosi yePasika, wathi Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulders. He shall be called the Wonderful Counselor. Umuntu uyabuza ukuthi kungani silana. Ngoba lana ngaphandle sekunenkulumo eziningi abantu abazikhulumayo bathi uma ngabe uyikholwa ayikho into yokuhlanganisa nezopolitiko. Lawo kungamanga. Ngoba phela uma ngaba indodana kaNkulunkulu kuthiwa the government will be upon his shoulders. Kusho ukuthi uhulumeni ongamiswanga nguyo yiyo akuwona uhulumeni lo. It is time ukuthi abantu abakholwayo ba reclaim okungokwabo. Lapha emsebenzini abantu abasebenzayo abanama companies bayazi kunalento ebizwa ngokuthi outsourcing. La inkampani ethatha lo msebenzi okungowayo but inikeze abanye abantu abangaphandle ukuthi baphathe lo msebenzi bephathela le nkampani. Kuthi uma ngaba labantu abaphatha lo msebenzi bephathela le nkampani bengawuphathanga kahle kuthiwe i-contract ayirenewa yale company leyo. uNkulunkulu unikeze isizwe sakhe ngabantu abakholwayo ukuthi babuse umhlaba nako konke. But into eliyenzile isonto ukuthi lithathe lo msebenzi wokubusa la outsource banikeza abantu kuma political parties awubusa ngendlela engasiyona. Ingakho ngesikhathi seCovid it was very clear ukuthi siphethwe ngabantu abanganandaba noNkulunkulu abavumayo ukuthi abantu bahambe bayotshwaleni bophuza utshwala but ukuthi wena ukwazi ukuya esontweni. Awumtshele umuntu ophuza utshwala akazuyifaka nalo mask leyo but osesontweni uyakwazi ukucula efake ini imask but uthi awufuni kuphi esontweni. Silana because uNkulunkulu usinikeze ithuba elisha lokuthi sithathe umbuso wethu njengabantu abakholwayo. Because sekukliye ukuthi laba abaphethe umbuso abanandaba nabantu abakholwayo. South Africa 85% wabantu ba South Africa ngokwe MZANSI-SA ngabantu abakholwayo ngama-Christians. But what is so funny ukuthi abantu abaphethe abaphathanga ngendlela yobuKristu. Bheka uzuyibheka kahle lento lena. South Africa ine gold, ine platinum, ine diamond, ine ferrochrome, ine manganese. Ungazibala zonke lezi zinto ezikhona. But abantu ba South Africa bahlupheka. Bahlupheka because ugovernment obaphethe awunandaba nani nabantu.
ufuna abantu abazodependa kuye, because uya-understanda ukuthi umuntu odependa kuwe akazuvota ngengqondo yakhe but uzovota ngesiso sakhe. Uma ngaba uhulumeni osiphethe ubunguhulumeni obanakekeleyo abantu, ngeba asinayo problem ye-unemployment, because ama-natural resources esinawo ayathathwa a-exportwe asiwe kumazwe angaphandle e-raw ayo-create i-employment kulawa mazwe. Abantwana bethu bayobelamba bona. Mabuya lama-resources sewe-processed, abuya sewadura. If we're the government that cared about addressing issues of unemployment, basically it's been unemployment, because they also show what we are investing ku-machinery ezokwenza ukuthi export ama-finished products, creating employment kuphi ezweni lethu. Uhulumeni uzokutshela ukuthi akunamali, but ibe khona imali yama-350. Uma ngaba bekuwuhulumeni onakekele abantu, ubezothatha wona lama-350 la wala abantu bale khona le enze fix kule khona, a-employ abantu benze noma ngama-toothpick. It can't be ukuthi e-South Africa importe ne-toothpick, but because iphethwe ngabantu abanganandaba, mabandla awanazo nendawo zokukhonzela, kodwa nohulumeni. Silana as ATM ukuzothi kunina uNkulunkulu unikeza ithuba lokuthi ngomhla ka-29 kuMeyi makuvotwa lapha ukuthi ni-decide ukuthi nina nifuna ukuphathwa ubani. It is time ukuthi ni-decide ukuthi ubani nifuna ukuthi aniphathe. And awukwazi ukuthi ungahlala phansi endlini uthi mina angivoti, because mawuthi awuvoti kusho ukuthi kahle kahle uvotela lo muntu ongamfuni. And awukwazi ukuthula ngoba uyikholwa, ngoba endlini yakho awukwazi ukujabula. Mawuzwa ngathi kunomsindonyana kuthiwa ngoba uyaphela, because awazi ukuthi abantu abazanga la endlini yakho na. Ubugebengu bundawo zonke, mawuhamba kumastrade kunama-potholes, abantu balambile, kune-load shedding. Zonke lezi zinto zizinto ezingalunganga. Uthi uJesu ekuyinkosi yesabatha, uthi umoya wenkosi uphezu kwami, ethe ngokuyangithambisela ukushumayela indaba ezilungileyo kwabahluphekileyo. Indaba ezilungileyo kumuntu ohluphekileyo, indaba ezilungileyo kumuntu ongasebenzi ukuthi nawe umsebenzi. Silana as African Transformation Movement ukuzotinxusa ukuthi niphume ngobuningi benu niyovota. Nalaba abangavoti nibatshele ukuthi uma ngabe ungavoti uyafana nokuthi uvotela labantu othini ongafuni ukuthi bathini baphathe. Noma ngaba uthi wena uyikholwa awungeni kuzinto zopolitiki, you are making a very big mistake, because ukudla okudlayo politics, i-tax oyibhatalayo politics, amanzi owaselayo ipolitiki, yonke into inani inepolitiki phakathi. And awukwazi ke wena njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi ungangeni. African Transformation Movement, it's a party that was never formed out of anger.
It's a party eyafonywa ngabakholwa namakhosi ngoba bebheke ukuthi isimo eSouth Africa silunganga, izinto azihambi ngendlela eyiyo, asikwazi ukugoqa izandla singenzi lutho. Yingakho sigcine singena izinto zopolitiki ukuze umbuso ubuyele kuNkulunkulu. Mangihlala phansi ngifuna ukunicela ukuthi ngomhla ka-29 nihambe niyovota nivotele i-ATM, African Transformation Movement, enopresident onguVuyo Zungula, umfana omncane okwazi ukuthi eme lapha eParliament aveze izinto engasangathoka umuntu. Thoka umuntu because uyayazi indawo usuka kuyo, usuka kwindawo enantoni enenkolo, usuka kwivangeli eliphilileyo, akathuki abantu phansi ukukhuluma amaqiniso njobe njalo. Ngalo mazwi ke ngiyabonga nginicela ukuthi nonke sizwe sikaNkulunkulu ngomhla ka-29 nihambe niyovota, nivotele ATM, nitshele nezihlobo zenu nabangani benu ukuthi mabahambe bayovotela umbuso woxolo, i-African Transformation Movement. Ngiyabonga.